Mba ondo. Neba na nyana. Yoshive neneto. Mda fawan shembu kwa. Bua na ha kibibiro. So varun vevenia. So, Yesu Kristu vemba hene nav. Ve luken Kapernaum. He yo Peteru. Na hayo mbango hukpandi kukitempe viva. Uvango hukpandi. Na ha yanga vipine Peteru ye. Oversin wone ya tekpande kutempe ga. Peteru gimana mlumu wene de. Na ha Peteru ma hinde hulu. Une yemera nyoki yoyo. Lue budzwana ulamenga jeto. Ma Yesu Kristu pino wene. Uhene na Shimon. Utomba shintane. Kavisav aka unayo rutang aka takpande shamina ha. Kailu onu kavi iwave ikpande la shin. Kailu mavanya. Peteru gimaka wene. Kailu mavanya. Na ha Yesu Kristu ka wene. Kamimi. Kamba vanya. Ka onu iwave kpande kutanga. Na ha pagimaka Peteru ye. Shai sevana vidza yuga yo. Aka Peteru wene. Peteru adza shi ifi. Tsege ifi la. Na ha unedza hi kwedzege mgiyo. Ada kendi tuwe shine mgiyo. Na ha shu hihi une kola. Abu idzwa. Na one du nyare ke. Univa takpande. Shachu na. On Yesu Kristu. Ma shachu Peteru. Kape kwa la shinya vo jela. Uzuwa kwa suwane ken takidao Mateo. Tiopo tankalo hwa. Uhi vyuri he kyunu kalu nyila. Zanzan kyunu kalu tankalo hwa. Bamlumunu Yesu na kaye. Bashai sina vidza yoga yo. Zashi bedzegengi. Zakenditsuwe. Ishu hihi. Ukola. Bu itwa du nyare. Vakimbi kpande. Vatakpande. Shechi wo. Machi wamla. Ka vyuri shekyunu karo tankalo wala. Mbaye mba ondu wukwala chie wuyuga. Uwo kidzwo shu. Ida bu. Idzwa nyare. Kita pande ke. Kanyi sifacho hene shakwane. Injana yo. Ukpande iku yangi iwane. Shio Yesu Kristu. Ilu olu ne shio ilu shio mbaroma hemeve. Maniva wakpande iku ya. Ikimbi kpande iku hamanyo. Na ha akimbia kuyem igbape kiminya kpande kuelu kusolu tempe. Manaka ke tempe. Manya kiye na ke tempe. Shatindi. Ilu onumba Israel vina nyani. Nyambi. Na ha bagani yavu nenginjaye. Ikpande ikila. Shi ikpande kumpokpo nepa. Iwaku. Maidalu shamivo jega. Kwosho waya. Pande kunene nguho kuya. Ilumba Roma vulu heme onumba Israel shiene. Vulu mba onumba Israel wa Kevin Baroma na ikala dove yun kenga. Ukimbi pande mbi nene.
hachu ikpa ilu yemenke la pa ba tempe jilia yelu tempe uyangi ma ve onu ba Israel vi chivi aondu kia na Yesu gwa pine Shimon Peteru wene ka onu vi kimbi bande shini kambavanya injananyi tempe lulungu ho nyane da sola shine na nanya ada sosha uyamne ka na ka tempe la ka tempe lutena we Yesu Kristo ka tempe na yona na ka o makala lukimbe shin tankbande ga na tisini du hela ya sha une vanzu hemba henega shi mbahene najela shi une vanzu he yombango ho pande la paga yo Yesu takpande ko bae ma no hine yanga ne baka pelu jela hinongu Kristo wo kemakanta wo hijili ulula ka watindi na ha uko tindi lakpa shinka unajiji wayani uvalu shamila ugandi tindi manu ugandi wele tom shakwa iwowe wowele shamlu wetindi shisha mlu ko wanjili ya lu Yesu makla takmande kuda solun yotena shinku nana hi yotena ga kelu wenje lu tempe ega ilu wenje lu wai balumo takmande kula shayen zule di ve himba hene naga ve pa ve he o ve senve uwele ko ashancha ma shegbi manu nana tinde tane chibi ka velu momu se he ko ashami jela velu showaya Shimon Peteru webudzwa na alam gato Yesu tsinga pine wene ahene na shakwa pande ai baga wolu wene wu yelo wolu jonda Yesu Kristo guma ungwa ko wolu la shini bo tesen we kyawe Yesu fe ko wolu se klesima shin ko aluka zege yifimge shine luka tie ku paje shin ka tacha je payo Yesu guma nadzwaye izashi kpezegemge na shu hihiye ko la idunyarike yangi ganda na ondi yilan kwaga ba washima ese ba mhe asib chi kavru tarata shashiki ondo Yesu Kristo ka fa chi vesi pini shi so kwa shami na ha ko luwele onalu neginga shi oluhega shi olu ve ogeni pa fa wete ongu kako hihi kako ogeni ushise fa shakwa ala jela ko ogeni ushise he shakwa nia injina Yesu Kristo katolu o umane ma talu silu himi jimichi afashu iwune tindi iwune nadzwa yedu kwa agbeshamila na etomia Yesu fa kwa agbeshamila ma kwa banu wele ntomomiga alu zegemge alu ahumbe nyityo kwa chiba kwa ban telu okumesha wele ntomomiga na halu kwa gboya lamana une tomsha kwawo mnengu shashea alunjaye kwangu gana ha batefa kwa une yila une tindi mone tombo mia shisi hene kwa ogeni yo wofa shinufe shima ovese wopa Yesu Kristo neka ovese wopa aso komba yeze mbaye baundu aso komba yena injania
Petero ya fako ovese na Elia na ya pina je Petero ka wone erinye te kako hihi jela ko showaya si umbuye Yesu ere kwa shamtsirana yona tsega ka shamtsira wo mantsira wa ya na wone takpandi hachi na machu Petero kako vesen utayu wase mambangbe se pa kwa gbate shame te nenge shame ma te shule fato wele kwa shame pa akaye se va se gila on ne vengese una te se ka se fisham kwa shame pa akayo kako gani jela ko showaya e Petero efe ko ovesina na wo to fashima mama wo pa o fashima baba wo pa fashima teru pa apino ko teru shinu ngo na o fa ka we e ngo mi ambia kwa ne sunga tere mi ambia kwa ne sunga je pa we fagada hene pe welen tumla apino ko ovesin wo hamlu ton shin yere na tovu shishi mo fa kwa shame je aka ne chinga aka hene kwa shame ali watindi hitaluluya wo wanu Yesu Kristo nongo dondo tindila aluka tindi udido manu nanan zehemi higeni vakave Yesu wa be shadzwa si wa chichiri kyulu shadzwa masi zendi ya chuwange bu yi COVID-19 ne bu vaya bu talen ma bu talen sha humbe kawe duwa we zendi na anu wa ko chili shadzwa ne jepa uwe fle e kayo na ha pa wanu ti digbe garden kwaga digbe garden tindiga mo wanu odu na ha inyi kanyi tindi va wura tindi na ha gandun kichijingi ya gandun ba sha over na ba vulu ye kan Kristo shi vulu ye kan chijingi anzu gaya mo shi tindi kala na ha ko gani ya shachu ulu wanu na chivi shamba vese ya kawe dondo tindi ya mbavulu fa mluwo gashi mluwo fa Kristo gapaveke pe mbamba vu dondo ntela ya ka okwa ya kavi kwala ewe tindi la na ngwa kwa bakavyangeli gene ko olu dido alu wa manalu mzeheme ya alu ngwa ma ele shamia kako vese mano dido ba hishikite wase na ha ba ondu Yesu so kwa wonete Yesu so kwa woshi so kwa wana tindi na kyo ngoho olu ne valutelu okolu wana ungwa nyona manogo fakwana shayolo pino pa ufa unamlo mo shami Petero na ngwaga ko gane ya orune bibilo tun ere nenem se ne ngwaga sayangi ge shimeva mova one kwa gane lune dido msune